cek nih mga pengantan makin jadi ustad nih saborana tuan rumah Bapak Rahmat Torjukan, Ibu Sahwiyati Torjukan pisan epon sidari temor tak langgong ngereng ya orang ongke dek panggung Adita Musik. Mungkin dulu. Ayo laras boleh. Nyon ati kaulang ni mga anak sedu waan anak bulereng segendeng anak bulereng se aratin sengak tikana sekadua cak atau karan kani sere apa ben emak malarat kina ki ngerjai tika anak bulan kapan panompak jeren anak mula panompak jeren serati seganteng anakmu senang ada padana ngecentar monyi nama nanda aki jika pon etemang kina ki
anak bulan dika gendeng teka ongkuna niat tepak ben emak akar je emangan tanah anak sedu wen nangka eki musika seadita pak rawi mas abol teka ongku tuan rumah aniat bekosan nonton gila samat ngabas ponakan bagan tani seneng tak ada pada bungana tak ada pada rasa malam samangkin pun rasa anak bulan orang seratin bilangnya pasti keejo celana ada polana tentone jumpa kinaki bungana sesapuna tiga saat pangerone sarata pangero Tetana semet mulmare ngirim menyonya na amri bese kabulan sakaleng pengpaparing haring mulanya rat-sarat pang ring sangkolan rat-sarat paring sangkolan mon kene kok kilek ki ayah sayan juken mama sayan bila lepon pada ongke teka hajat ternyata apa laban emak anak bulan Bareng
rahmat gila ki tantona seneng apa lang labang pisana tantona rasa ngabasaki pangantana anak sedueun anak Andika anak Oliva anak Oliva
Sur. Mas Rahmat kabar, Sur kabar, Mas Rahmat. Hah? Sur kabar tuan rumah. Tuan rumah suruh kabar. Tuan rumah kabar dulu. Besar. Niko kan anandi kangge. Asa aki gelu niataki malar moga anak sedua beda judu pasti ge. Niko mikir anak pula orang seratin anak pula manis terjodoh ada tiga berjual lagi nah terjodoh bangsa lagi nah ulamu cinta maksa terjodoh ulamu cinta terjodoh nah mak betul pula lempon agak hudang mak tak terlalu pula se ape sa
hilu. Bajar hulu. Iliran. Tuna rumah panalika pangesaki otakna pontaan di otang niat napa niatnya pon tekajat pon tekajat kigantang atas nama Bapak Rahmator Cukup Ibu sekeluarga Ampun lastari kesakin niat anak pengantin sedua Kak Adito Balar semoga anak sedua Kak Adito benar cukup pasti dunia amin Allahumma amin. Betul gulena setuju kancah dari liter 1 sebung seesong pengakina cuma karena doa pemoci betika. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asah niat epon 3 anak sedua malar semoga beudeuh jadi pasti dari dunia sampai akhirat. Coba bagikan Kak Adito bisa us acara timang pengantin ya akhiri kalaban salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.